Yani çavak van seydaları meyku haberdan evji tev'anin zaman yani ev mesele ki şahsi mesele ki cemaate ki btenenine hakikaten mesele alema İslam yani Müslüman tarih şahide şu vakti ku bidine xura samimi bune şu vakti ku bidine xura barra pegirti bune muvaffak bune xude tevfik avan daye şu vakta ku sistayı jikerine o şparamane evya haneke zamanı çuida mevya haneke çabe xuji mediye o am dibinin anaka yani mesele kutsi hakikaten mesele ki usayeko yani her ferdeki Müslüman lehember ve mesele kutsi lazım ku mesul bibine yani mesuliyeti ki jirah u can bedel neku heba bitserda yani em dukhozun ku ev van civake avha her daim şey. İcare jiberku ve cemaata yani medaris-i ulema ve civake çekiliye emjuara gerek spaskin. Yani hakikaten civake gerek hoştur. Em gerek carahatın evra o merv yani feyz dişine merv keyf hoştur ve yani havayku beci o zamanji gotiye yani ümit var olunuz. Evet. İstikbalde en büyük gür seda İslam'ın sedası olacaktır. Yani ki yani van seydaları meyberi hele müceddidi asrı üstad veriyor zaman yani o hutba ku Şam'e hutbe-i Şamiye ku daye 1911 evya haneki reçetekiye ve şakı kugotiye van şeş madde kugotiye yani ve şakı haya ana Müslümana eğer kubci ani buna ev naha alema İslam'ı ilgi gidini buna ev naha daha peş ve çubun icari ara ki Müslümana yani alema İslam'ı sistayı kiriye yani بسبب استثناء haneki ev tahrira hem Filistin'i hem alema İslam'ı tevci بسبب ve istisnaya haneki işgara maye lebele her tişteki de merve el hayru fîmâ vaka atiye gutun can zamante yani her tişteye biz derbasmuna zamante meydanı از بوريا من هيك وأنا كهاتية قياسك وساكو يعني إيدي لغيرتها إنسانك مسلم مؤمن يعني أبحالي موجود تأثير كليه فده تعالى في الشيارية هانيكي كان نسيبه تمام مسلمانة تمام أهل إيمانه غيرتها إيماني إسلامي قرآني فده تعالى كان نسيبه هل مؤمنكي هي مشهده هي أبا وفده تعالى خيرا أوانك بنا سجبنا في جماعات را evet مدارس ديني مدارس العلماء وده تعالى خيرا ونازم بك ودوام أوان جواكي الله وده تعالى بك نسيب إجماع وتبرا وده خيرا ونازم بك وده ما تبا موافق بك شعورك إيماني إسلامي كنسيب ما وتبا إن شاء الله إيرو دوی توپلانتیا هانه غازی مجی کرن زحف کیفا من هات خزی ابی و توپلانتیا هانه و جمعیتا هانه کو ابی کو توپ کرنه امانی نجمه خدا جوان راضی به از پر تشکر دکم جوان را اگر zaman ev toplantıya hana çeybu bana zamanla eğer çeybu bana belki iro Kudüs düve hali hananda ne bana yani hineki insan düve hakkı yani Müslüman düve koniye da sistin yani çıma sistin hundre mehmiye da nefse kamehye ev nefsa yani şeytan jmera dibe jmera çi lazime yani em xudur dedin halbuki yani ev biraki merve Müslüman yerge ardı tamam peygamberi Xuda gotiye mina vücut kine yani ev eğer Müslümane ki de dünyaya da
eziyeteki zulmeki lê bêkirinê ku çawa ev Yehudî ana di nava Yehudiya da di nava Hristiyanan da di nava wan da pir tiştê teper pir nava wan da mücadele û tefrîqatê pir mezin hene gava ku mesele dibe İslamiyet merin mêze dike tev topê ser hevdû dibin yanî eger piçekî xîret di Müslümanan da hebe gere li qarşîliğa vê birlika wan ew jî topê ser hevdû bibin gava ku gaye dînê İslamê be gaye Müslüman be em Müslüman zî ewan çıkarê xwe navê ku li ser me ne çawa ku Üstad Bediüzzaman cümlekî wî pir xweş heye ji me hemiya ra ku dibe benim meslekim güzeldir deme hakkınız var ama yalnız benim mesleğim güzeldir deme hakkımız yoktur. Evi cümlehane emvi cümlehane tene bizanibin. Emvi cümlehane goravi hareket bikin emedine ve meda birlik ve beraberlik içebe. Yani careki yekejimin persi gotçi yani mugo enet tiştekime yani yek dibe ez cücime yek dibe nizam çime evana amjav bardın Üstad Bediüzzaman dibe behazaran tişteme yeke qibla me yeke peygamberi me yeke hemi tişteme yeke evan tiştehana emjav qatandine yani gerek envan tiştana Kur'an'a me pişti yeke peygamberi me yeke qibla me yeke yani evan tefriqat ufak tişte ku navana meda tefriqatê ku çebe em çima bana mezun bikin مزه ایرو قدس شریف ایرو ام دشنمیش ببین انا یک به مج مزه وای انا حال حاضر اوکراینا دگل کو غیر مسلمانه اینجا وش خوده به ایش بدشه به از بیجم خو بشعب منابه براب که بسری به مزه اوجی غیر مسلمه ام اما انسانه یعنی اوی کو دنیای دا دعوه انسان حقلاریات کد یعنی ایرو یک به مالا مج مالا مدرخن خانیه ما خراب بکن امی قبول بکن نه ایرو یلاردر ایرو د قدسه دا خانیه خرات کن واج ماله وان درد خن امجي الفردرا ساكن بسكنن قدري بكن ابي انا حقي اجرانيه يعني او انسان كو سيرلي بسكنه برايوي مسلمان خاني وخرابه ويج مملكتي ويدرخن اوجي سيرجي بسكنه روجا ويجيتي او تشتابه سري بيجي جبروي قاسي داخوازيا من افا که هر کسی که مینا او خانیه فلسطین چوا خانیه کی خراد به سانکی او خانیه میه زاوزی چه مجوی دردخن ام هر یک خود نفس واندا گره بحسبینن و دستک بدن وان داخوازیا من اوه گوا کو اویا بکرنه او اتحادا یهودیا و خریستیانان والله ببلشه و او تشتکی جن کار بکن الحمدلله ایجا گوا کو امنکن والله او لوستیه مسوار بن حتی قیامت هبه او بفيها ويبه خدای تعالی عز و جل به قدس شریف جمره میسر بکه نمیش کرنا لوی داره فتح لوی خدای تعالی جمره میسر بکه قدس شریف فخر میه قبره 124,000 پیغمبر آیه جبای قدس شریف گرم هر کس مجادله بکن ام اتفاق بکن جبای قدس شریف دی ساته که به دست مسلمانه پیغمبر علیه السلام وقتا کچوی معراج حضرت جبرائیل علیه السلام پیغمبر ما فخر کائنات مکه مکرم بشف دای اسرا کرن وی بری قدس شریف لوی داره تمام پیغمبرا توب بونن پیغمبر ما علیه السلام لوی داره درکعت نمیج لپیشا تمام پیغمبرا کریه حضرت جبرائیل علیه السلام جوی داره پیغمبر ما علیه السلام بریه حضور خدا بریه معراج لوی داره نمیش سرمه سر امت پیغمبر علیه السلام هاتی فرض کردن پشتی وی پیغمبر علیه السلام دیسا هاتی قدس شریف جوی داره پیغمبر علیه السلام هاتیه مکه مکرم امر خدا فرض بویه لسر امت رسول الله جبر کو قدس شریف پیغمبر علیه السلام معراج ویلوی داره چی بویه جمارا پر مهمه که او قدس شریف ابجد دست سیونیستا درخن تمام سیونیستا کافرا یهودیا اتفاق دکن جبون خاطر وی قدس شریف جدست وان در نکره حال حاضر
جمرا کیمایسی کی مزنه که قدس شریف ایرو دست کافر دایه یازو کی گلک دولت عربا ایرو به اسرائیل را اتفاق دکن به اسرائیل یاردم دکن تمام کفره لوی داره اتفاق دکن جبو خاطری که قدس شریف نکوه دست مسلمانا لازم لسرمه او مجادله صلاح الدین ایوبی که مجادله کریه صلاح الدین ایوبی کن جیرا چه نبویه حتی که قدس شریف فتح کریه قدس شریف وقتا که صلاح الدین ایوبی جبونا فتحوی شرفکی مزن جمرا هاتی دیاربکر در باز بویه ایرکی دیاربکر رابونن آوا گله دانین صلاح الدین ایوبی که تا وقت قدس فتح کر تو قبلاوی تو محراباوی تو وی آوا هانه بشو خود تعالی و روجا هانه جمرا میسر بکه خود تعالی بکه پارا ما یا ربی لازم لسر ما مسلمانا تمام دنیای مسلمان هم لکدری هنن هم جبونا فتح قدس شریف فلسطین هم بهشن هم مجادله بکن ام ببین یک جبو خاطر جدست سیونیستا جدست کافره و جدست یهودیه ام درخل یهودی مجادلات وان مزن جبونا خاطر کوی قرآن ما جدست ما درخل به هر هاوی خو به هر شکلی چالش میشتبن که قرآن جدست ما درخن خود تعالی وی فرصت هانه ندوان خود تعالی اتفاقی مزن بده من مسلمانا لسر یک بونا ام ببین یک جبونا قدس شریف مجادلاوی ام جدس یهودیا درخن ام لوی داره جماعت و جمعه خو سربست ام بکن حال حاضر ایرو مسلمان سربست نکانن هرن قدس شریف او قبله که تمام پیغمبر ما برای خدای نمیش کریه حال حاضر ایرو جمع مسلمان را یاساقه اویا ازنتی که مزن ام پیدشن ام پی ازلمش دبن که قدس شریف فلسطین ایرو ده دست کافر دایه ده دست یهودی دایه ام ویا ازنتی که مزن جمرا حال حاضر ایرو هیه جبونا مجادله که وی قدس شریف جدست وان ام درخن جدست وان ور درخسن خود تعالی اتفاقا مسلمانا بکی یک یا ربی لسر وی حس کرنا قدس شریف حباوی خود تعالی تیخ قلبی مه